nonto nantenda kwarire manto ya MP nonto antu ibendete MP beto nonto ibabathurire lakini kiakola ngakosoma MP ote MC ote MP kana MC ginyoso kana whoever orote arasema manto amira ogorolo eta mira ke drug nyantu kwenge muntu more agorolo ande kareto drug ke manto amira ringe pio kawa kare ole bisaitie mira na nenda bandikire boya sana kenda muntu ngi akorosogera kwandika reto drug ke manto amira Viara imbi. Digara. Viara imbi. Tobacco. Na nicotine. Kahawa. Nicotine. Maya. Kahawa. Na caffeine. Kento kwe weto nicotine. No kia weto kora dhikara. Karatasi ke dhara kandeki. It causes what? Cancer. Na mtu kanyo. Orewa muntu akweta nonto bamira. Ari titegwa. Ora ibunya muntu nae tu no to mira ntegwa hospitali ntegwa mira na value si medicational for example me moto asaka to la to gai moto ma moto rengi aya okia osaga na side right left kayu maruko wetoko ya murasi wa garanda mayo kareneo okia wakia makamba ya mira wa kusia wena mayo yana ruko kana mayo yaku yana bacterias wona yetura ruko turo so koida ini dawa mira indawa my friend no kwebwa so muntu atomba kwandika reto drug no muntu antobeto na baba dise meaning reto drug no kwebwa nendere muntu akwandika kento akigwa to komyabura kuwa tu tote kwethia mira no ntoneme turethia mira no ntotie na mauri akubwa kato bonia etewa thutua Itokoelewa no? Yes. Nende dera mira had drug ke maratasi ya thirikari na tobacco ele ko si cancer eteke had drugs na hata muntu ombombere ndi nyawomba kwariria mantu amira ukiarira sindao cia kulevya my friend cancer nyakazi no gona kwete cancer thikara lung cancer yes nema na mira eta orwa nyamuntu mora mbitie ena hata muntu omba kwandikare o aburi nyako watu aka orwa akinyembe akaria kintu yake wandikete au ndugu yangu tafadhali agora lo ayayaya ero boyuda na China mko right hapo kabisa ni imanu kome muyasana kumatecha KK tuko nyuma yenu mira ifike bei uyaka waatere kwa mtu wako good morning yetu kuma nilisikiza wajuda na China wanaendeanga 50k every week so that wamharibie rent regina ari na maboleko wana kuwele bona kabete antu biraba twiri propaganda na propaganda ye uba wekira ikenda berio cancel mwankira yuekuo lakini nyabaka witwira mbecha kinyabaka witore limbi ote evidence beneo nango na baka witwira ambia tu inyante ona namba ya nto bau ote boto shirikiana nabo no ote boto arachia abo batu no ntuto kurwira mira kato ciari na mira yumite na yo etorerete batu nandi muremi te ate yanko datera mira no nto ampira ngiribe nuru gugu nakarera ngiribe butorube ngiribe bute wero no tuthani ngiribe bute na tuthana seki uma uba kuwa muno mbu aba otorombe tuthana so myoga thano mbia kore yawe arutega na wanthani mbia ndoira muremi mira kila siku ndamurwira muno ba endo gethagwe womba gwethagethana na cia naturetere lakini uramba makuwa no wora nkwirire mitheka no monka ethere mtu sharp baina reke na siasa ere gunism na etere uki siasa ya akiri nkwirire ukiakoloke ta muntu ke mantu amira thai ke to myogubonte weta muntu retwa no kwibwa ko mwaka so ibaburi ko reason out ndeba kwaria mantu number 2 thai mitheka ka kubutwa meanto bate kumenya mitheka ka kubutwa kinya thayo kolele TV ne president ariwa take action ke barabe na fake fertilizers alafu metheka no yarua akaua ateko me fake fertilizer na akawa propaganda kwadu so metheka kako butwa na nonto kako butwa arenda kuonia a Kenya na onia Meru ate teka mukainde na meya ya fertilizer kanko imona siasa lakini batu towe muirao eyo karende na arimi bamira wakarende na arimi bamira ukethira we kuthiria scandal emwe mira rewoti wene fertilizer good okowata lakini kwa njeri ya wekira mantu ya mira ke scandal siaku my friend no
Betegeria ntumaruke mantu mamera muno tutonge kontemero mbi aciaci cimatite muno kontemero na itonete bura kontemero gutare na unity batiena kiurumwe tukambere bura ngavana idwe kari bariciere bakithia gacoka nontu atikwata na MCA tukona mutuma na ngavana batikuwatanira kontemero karakari atage mantu ma siasa tudite ata onte kwenda pio kwaria mantu a siasa Meru County nontu kia kwaria siasa anto bakona akaba tutwemera ene twina mantu a siasa ari kwari kwari mera tukiwa siasa yani nitakwenda kwaria mantu a siasa lakini kambueo rewa eta mantu a siasa yes kambaria mantu yembe mwembe ate asira yes komo na siasira na mbere kinya deputy governor ntwethingia bo ntwethingia ya kawira kutharulire ara ya ng'ombe maua turene ku anto baturene na wingi sana barare ng'ombe era no twibare no thuku na kuona ko kuthangwa awere thai murimi omira wora akuruyaira we kuthararuliwa ina umba kwithira ore omurwira no ntuna akuruirire na kunyerua bomba goria otemo siasa onge oni bomba kwariria Meru County no ntunkya kwariria muntu fulani kanka thanke mwaga ke siasa lakini bora bakuwa Meru County tutakwenda kumenya utwaringire kura eke yakwa twaringire kura umusibi yuweke MP musibi yuweke MCA na musibi yuweke ngavana wengwa ntumba kungilia mantu ya yonde raia oni arena ure muraia no batire menyare itugite na utongore bo county mbiri buthite na nyire batire ntumba kuwebote taboya no ntore okay akwethira kimera kya mira kimera kya mira yes muremio mira na kutharuliwa design yau na twina bunge twina MCA twina governor twina senate mia oni muntu nyandona akienda kurwira mira kidogo muntu wetu gathuri muronge yes ndo nera iketie petition yanga kuthithia ngambi mantu ya ukenda mira yuma ke hard drugs that was very perfect no akindona no kuibwa nende mantu a siasa semero ntukona yatete boya ni lakini ungwe siona ntunyapa wananchi ba make decision de 2027 yakinya baka make decision baka make geyo kwenu ukaliata maendeleo matikaliata ntacha kwenu maendeleo ndani Meru County ndako ya thai Meru County imapurugano kungangana ote kwenda kwa hatari kiwa na siasa endo borombo bakuwa ki Meru County tutiti tanjire mbea nonto kadima ni onto na county neighbors nonto tarakanithi tarakanithi tuona maendeleo ya itaboya wana siasa iba watanirite neiba kutangwe bare into kimwe wa compare na some counties uona Meru ma tutiwi itaboya na thina inkirano sio sidanithia powers bibio tusumbra twara tangombe na ukaire gokorea bukona buka mira kaire kana borombo ndo barire myambo kwa tibira kikuinya rero borombo bakuwa ki mantu ya kuria ng'ombe kana mantu ya maendeleo ya Meru County ni issue mwananchi na arari yewengwa aka compare mantu yako bwithirwo onethira yo mubwila kana ethira ya tu mubwila iwo ka reaction ile ya sieti yake nada mojine kugojo oni bonkuwa kintu kyambere muntu akyakuthithia kintu kike mwana siasa ki batu mayuda na muchaina batu etu tithitha cia kintu kitagwa community justice good na ito chip win arato kuona thirikari tukomba kwethia atia ite kumba kuthithia batu tutwira kurona cancer na into tone thirikari tukurona cancer na ito sogeria waibwa ndera mutumatia na aturewora aturire kuria ng'ombe rira atharulirwe na rira twe uturana kameme na muchaina tuwa cancer ne kuthiria antu betu deputy governor woyo rengi ndawa na bwiri utura na araturire na akathima antu cancer kyani ne kama iritha to Friday na Saturday ala so bado tuteba murengo fulani yo siasa muntu athithia kintu gike yakatuwa kuthithia kintu ende au nkwira deputy ntwethingia mutanosi no ritete ngwe embea sana kwithira uretete medical camp enene sana arama irithatu na antu ibature na baba thimwe cancer na mirimu ni mingi guthimwa na baraba yetu cancer bakae wakinya ndawa kwa umugala muwe na waki mpe webondera thingi atia na aturatetera antu bamira na no ntu naritete ngwe embea
ekuthima anto cancer kiani kama ithatu Friday na Saturday au kamwira congratulations ende ugenda mbeta muntu ungi nde mwasi fotheri muntu ungi simpasi fa no kathuri murungi ake no ntu ndone ake aria mantu ya mira lakini ugethera ku ungi bakuwa na ku ya utethia murimi indirectly kana directly inya wetu amonga na inya metheka lento uri thai akaomba akathithiria arimi bo bakwenda ba mira inya wenda monga so Mayuda na Muchaina ute muntu tu support ke siasa na siasa itakinya 2027 na ito kwa ninya opinion poll ba kuthithia na bakiwa Mayuda na Muchaina baromba ite mboye tiago no gweba so batu tute siasa na dai ya no tuga mwantu wakiwa mapema ndio best yani boti for now boti bantu kwa nabuga itopateria to dura mtu toyo mbo tureta boti kwa konje ko make decision buga no mbo support governor county ya Meru no mbo senate bado dai mapema mno mapema dai no uwe ingania kinya 2025 August na thiririnya kana 2026 kile nyati kwena maendeleo bado kana na kuruta maendeleo so dai bora tomba kuwa ki ato yane kanya kidogo ito idire twina time yo sunku na tongorio betu tuone numba kubwila na numba kuyo tutethia after 2027 no thuno gona dai imanto ya kuendelea mwananchi na inyilikite muno na naturire kuringa kura rukire muno kenda atetheka lakini dai mwananchi kakurira areria ukire sauti orothuri eri we mwananchi athi ate kuigwa sauti ya mwananchi na uko ni uko gembe thirikani na letire fake fertilizer nikinye na uko me obato no kumeatika kwende tore mampempe mno kana interview binge ende manto affect fertilizer to tuba kwetha tukimenya wente unitaria manto fertilizer no tutami iboni mdinere ryo nemira yo to kwariria biobo kwero anku gwanto bakethiro kaba kauga muntu uyu gatwetirie Wayuda harie twetie Muchaina to haririe uyu no tukona kunenge agetikia MP 2027 ndati chikore muno kana emusie kana gavana ndati chikore muno kwento tekukuona kyo 2027 mtu wa Wayuda kikie MP na ndukiseni haraka haraka kwento kuona kikweli kana ndo kurigia tu na ryo orako karawa ki community nenda mtetezi muteteri wantu tino bua na inkoromba ito mukai MP beto na MCA beto thie ni obua woko na kwe nonto pa community na akwethera wananchi na wewa kuona ito ko deserve ite fulani it is too wale katuendelea kuthithia revolution ndagwera itoro yana kansa batu Mayuda na Muchaina na kinya itarara mwembe omwiro ko tone community eto ite nabio na tothoania batu nonto yanara Kisumu nonto ko weta mbere kana Jesia ya kana kungi na kungi nonto ko weta mbere inonto ibethera bena itabine na yabireko ende kato batu tusanona community na twasoka twamerwirara anene beto bate komba omerwira kansa oteto tedio longite mbe twebera tafadhali antu beto please eteni bothimwe baturia ko twabera no Meru town nende tukone nyama MCA beto beta bagwatire mukaire inya twasi bongi twena cancer center ko embe number 2 thai kwina thina mira twa chip in ende ukiaguthira antu ibagone to kurita ngwembe ana ibagwenda twaite by 2027 bagaithira ba kwa mwanete keto keko bagenda ututhania na of course yote muntu ure onene Kubwero to rugamanie to kudura are kwa rio mabambere to kwenda kwa ite fulani re na ba serious ndo yete na kabatethia ndo uko dinta mbele kubateria na bomba kona bukaba na ina Muchaina yete na abatethia because we are capable of helping our people yes na actually to ito brand Meru na manto ya youth kwethera batu twena governor youth twena MP youth bonde twena women rep youth kila kitu twerie siasa yonthe kuma iguru monka nthe be ya youth kana tuthithie memorandum of understanding te lazima turombeite tuwe batu ta youth turenda mona siasa tuthithirie bina aitekaniria na manifesto ya youth na twandikanire memorandum of understanding batu tutena aja neite ibathithie bu twandikite buo yes kogu target yelbu kiyoto tasabi target tewe umukwa youth we irite neite youth kethire neite na tuwo kya gwethe tethire neite kwebange bakwibwa no bathithirie youth kintu fulani twina memorandum of understanding na manifesto ya youth absorb manifesto ya youth na utwandikire no sainire au ukathithie bona very simple tell us makuthia tukaromba ite kona lazima borombe ite lakini bunga at least utongole bo youth bunye boboreko batu bira to kwenda mai change Meru no nete bora ithirite kari youth ba neglected muno kimanto ya development kimanto ya employment na manto yangi ya maingi itona vijana wanatengwa
alafu batumiro boboe buru ukero na ukuina ki anga uswira muntu kura lakini bayukia keu no kwa vijana vite naki so batu turenda kwatana tu vijana Meru County te lazima idri batu karomba ite na teka tu ne nyanie karomba ite nie tu kureta change ndene community tu Meru tona vijana iba wita boya ndoni budikidroka county ya Meru bwinde bukiugaga tukwenda akia sniper at least notwarie akumbere tumaruka no thaichithirire kila mtu nakuwa kwa twenda akia sniper yonekana taino for now uri barugata mashinani ndo mushura yo kubatigite mtu wao nende kintu kembere ituonere wana siasa ba wetheria sniper kio na ontu ba mwetheria kio itugure thank you so much na au nko respect pio au MP wetu na MCA wetu na kila mtu urodhotera akia sniper inkomwa respect kabisa na burambo ngembo bakua nonto sniper baba inge baraba timoyo nonto imwe sniper imwembe kwe sniper baba inge muno batimoyo na baba roro na njere kithomo na economically buru koka utena mbia nenya kithomo utena kyo ko society ne guthira apart from kwetha sniper mona akwere sniper baraba ti bainge iembe na tokaria kuthwani umyaka 5 yeyete iembe rithira ina antobra bari tu Kenya msima itu tukaida tutongerete nondo tutomba mantu ya kithomo tu turethia twethe poorest community mbo in Africa nondo kia gwethira mera yetu wetare autibutitetheka na twatetheka so itokuwa anene obaraba thetera sniper itwatanosia please uriani na avenue cianu cia kuthetera mera mokai bwaturu mora botweta ntonga patweta tia poko watuko mera tukuthithia ende nabure ibangeni warabu ibangeta ke mantu sniper botetere muntu yo kumiomira na tu batena thina ende bwaturuma na bwatutharau no kwithire kwe otu na makosa nya batu tutakomenya nende babu no tunabu ibokomenya bwatumok bwatutharau eyo ni renge bori korwera kire muremiombi wamira ibombo bagura wabura bakugwatana bakethete kyoto kya sniper the same mira no bokwenda kuwa ende mea boto kuwa o koreti ne atakukarangi mantu yau rira bakuwa gavana no to support mantu ne mira kaba omwaka baruga kawera no atuye ku support kaba omwaka na yo na rekwa dio to kawera na rene eguthiru kesi sniper vai bara mucokerie iyo fact irereo no kwibwa so antobano monka bethere very keen ke mantu era baguthithia na umaketheri bokorwera ke sniper na tokoni bokorwera ke sniper na kwire my friend no ntoba tokorwera baba emoyo bo okwibwa na nsogeri garambuka ile myankatho no tindone na raere mwekoro sniper wira ngwe ewirare permanent solution mwekoro nyawe na thari mwe okwibwa so mantu ya siasa batu tutukwenda yareria na inya sana twakantore ndionereko yes thank you ndeke kuthira ndeno tunangira mugambe muthia muchaina trisi mbere tumaruka mugambe muthia pona ntu kaunti ya Meru na bako ntu Iembe na alimbamira oni ntu kambere pio buramba bakwira ntu beto bembe mwana inchi wa kawaida arari yawe muremi tuwatanirei twithirito into kimwe bukimenya atawatanira tu into kimwe thina itu kona cia mira ikathira na atongoria batuthikira no ntu batu itu baingi no ntu for example Meru County on the MCA 45 lakini population yetu ni 2 million so power reri ki mwananchi na mwananchi buka intimidated kana threatened by anybody tuwatanira itu into kimwe ikenda tumba kwa mongo yuyu wetu ebo kona tutibita boya please unity yo ya tokwa good mo mayunda ambere ale bipamira nonto iyo cie turetete ale biponde pamira ara bare twinde tutumba kwa nene so okay akwibua kwa anto ba ethwa nene bamira oni ntekwenda kiteke mira kinyakiriku ankwenda murimi omira ona mbesa inyabo kya ko lobothwania kwa mayuda kinyakiteke kari maraene eni biashara baraba twire miraene anto ya baro kona bathero bakiengo baraba ise manto amirande ne pio kapisa bayani kanya ko botongeria muchina wengo atakwende kinyaki kari katukwenda anto beto bari abo ya nonto bwena mbesa tuina mbesa ende anko bwira tunde tote anene baraba kathurwa bete kieriani na bathikire bo bathikire nonto tuke akwiringanira kirende ntundu
yari miba mirabo kinya 5,000 10,000 30 twagaranthi kianine inyoka itha William Samoei Ruto kawetete America ari wetu safari ya America katumitirie katwete tuthikire antu boba mirabo rabaku bakua urabona murimi o mayani nathikira wa no kawa kuthai bokarea twiringanira mwe na twitethia. Yes, thank you sana Muchaina na Mayuda no tuwo kinyende studio. Thank you sana ntu bamiga bubu kwa muno ntu bako nini mira ni antu mumero kwenda kwigwa mumo yembe kwenda kwigwa mira na tantu bodi to tutetera ntu mira lakini kwigwa kwa lento renaye no minister Anglikaya no kila kitu abo alerie na abo tethie kile mantu bako nini mira